전형 유지를 가도이 어머 부kul라 고발고 컴라 저놈 뭐 보여로 저놈 뭐죠 이사나 아비 뭐 보나 기거도 사는 기시기 마기바 아상 기시기 마기바 아상 이사 마장 시험에서 버전에서는 zerang padea hechia malata apina mai chona tsura chacho apina po akang mapa chacho apam zatu pate kam kang chu chacho abatum barisim limina yungim abatum barisim naranaka nyangtam aoyang atuche chiso Krista korom amuchining tang apine malasom Ate kinga kamche ashana licha yutira tetirambana nyinchocha amma nyingitara sana yutira atsutinara choya chorem abatum barisim limina yungim abatum barisim naranaka nyangtam aoyang atuche chiso Krista korom amuchining tang abi ne malasom mochi hamla apinato mokom Jesu Krista kuakanya amala da adesala akanyang sanom nilang litua kode Jesu nam abatum barisim limina yungim abatum barisim naranaka nyangtam aoyam atuche Jesu Krista korom amuchining tang abine malasom Pamno? Amasa Bible kadu hiroi kire ninseki makibatanye apatung wata I ajingse ko I akanche apatung wana cara pamlani chungtire I nkodesa matrano isade tangkidanare amasa tsara Hiba mabanya masanya mo arang che nana batongba irkam wa chate nakyanin se ti charang che chare amai tsara nyamo tarokadala nachinte iraka machi machamse chami pa hiba mabakula palukula na temalang chi tangkina nang lite na mai achomana yangli lam irkamalang pecha amai tsara nyamon tharo kadala amwa micha akang tekin na narote tsara ba nakyang anin se akichi tsare
Amaitera ira akang lilia pam lamlung macing se ketula liroreta kodir nanam amai nichena ira dusa atanomale akanya atachina iraka la siking la poche sore ko nyimumaku nakyang aninse cholino irna nichere amaitera chenye hiba amasanyamo hiba mabakula na mayurdi katwe ro liro palu kukila abadongba na yu ninoni da katwe tangida na lamthang pamro amaitera nana nyapa mebika na amna makage chang ko chua yuwa chao bakatu ropa iramachana badongba na mapano tsaraba na te kichite nana badongba chua yuwa chao ba hiba limila nana matecha abadongba hiba mababa pekya kika dikeba chang chikatu marote na amna lana ba ching tangidana re wanalam cha amen hilahi litro chatakadu litro na kichiba kadu mamu yurde kanyang soda yukadu chomuchinyere 2020 March lana tikeba 2021 July chanye terke dachila isa waliroli lilia pamla atra pamaling kadu lasiking pachikati walirolia pamla alam ting kadu na chingba lirore tanisa full timer isa pastor Mr. Chatong ko apipoki associate pastor dinanapa ipa koi matang la mayurti sata apam arla mapa matina wali roli mayurti tige chomute nara pam kya anim se chare part timer na sa chare khadang tangki danana palucha nyamke jaba nguchitia ko nguchicho mute kanyare hilahi atron matelino dahila full timer ra ke lile koi matang la part timer ra tharo lile ko senior school teacher ara thare thro lile ache wa chenirti nana tsraba na khamwa chaba kuchi thare mapachane amaka mapachane lapcho tsraba na mo chaba na khan chaliba kuchi chana litro tikeno litro kama bachano longpina knyada na tikeno arakya aranijara atekiyo ba chirija lamtingte chonular khan chonuchi chachotuma ta fi lapcho lilibate isa hila la asang la chonula wore haje wesa pam na tangidana na mapa mayang makam no ba litro ni la mayurti te yukhado de chomachire anyola ke government isa ka SOB choliro isa pamna mathele hache wesa na chapa SOB chapa cha chiring chana ganyana hipa isa ka talaba cha kernala rakhere du lamre ta chere sa na makhechono ta chana ba ningla khachona chira pam cha mazamaki yochoni nong te chadare wekchen cha muyi cha kai kenesa chana ba khosong ko abide chingding na masache na wekchen cha ne khano muyi cha ne chuno apa muyi cha ne jere chana ba khoso isa chekha tu la se sa pamalam le amwa mi cha du isa chana ba ne sa kya akan chanong ta lilia pamla lapcho pamla isa limila lirta jo cha kerna yuche macho kerna rakhe se yono kerna yuche se yono ta isa cha tazo thingba ko chra ba chinde isa relaxation ja sana liba tangki danana ichire nguchungya pam che sa na yo cho ni che kha isa amwanu cha ne ko lap cho phamlila ni sa khamcho li ne ba yo cho ni pa akang khatu cha no cha isa koi ma taung la liba sandmra mayurti de yukhatu je chomachire masa
Go check. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Praise God. Isade tangki tanang re mawachara tsengrang achomara tsengrang naning tumatoza aning se ko ahechi amala chere uatsarang chengyang hila utsirati ka toina nana mawacha cholana ka toina kyang aning se chona akang mapate aroy katoy nete aning se cho mapanaliro sarang banana ira mapa hi nana kechochang ala cha desa palu kukamla katoy na kanyang na longpi na sarang ba na kyang mapa yana liro sarang banana hiri mapati nana kechochang ko hipa kutsi hiba na mapapahi na yang lining dang to chasong nana rakyang lap chola nana mawa chacho sarang ba kyang to aning se cho na tang khida nang re uwana lam cha amen. Kristala may yutsra jadi
Kadoiba masaba kukamla ro naliro naraganyang se kechore. Palu kukamla chanye. Saramba yukadungina isa live streaming la. Nolam kyoyaro saramba na narabam mawacha. Isa bekha shin amabakuhi. Mayuradi shibalongba nolam keche ko. Full time staff di koiba gambang na liradi kadbis ating mayoba le de irala shiradana tangkidana ba bekha kyona. Acha yau bala hiba amabakuhi control ni da. Longdi tangkidana iya ko. Ate abam lam control tanye isa kyang liai ke la control chabali le ko haze yo choni bala isa ning da ala muano chano je ko chenye la isa na mado za hiba bekha dina ate sa khaita shila isa shiblong majana ma shiblong chero live streaming di chana nolam kyo no e je ko isa abam nolam kyo na muano ngono yaba mai bi la siking la tangkidana na bekha chani da sarabate kha yinya no ba isa abam de chomachire Isa amabaguay ki chachiliko akudi de na lati amazawe atino ate machara la macha singra khatile ko de lang kharala asi thinchele ko changui sa apamna kanya mapoya le ko longdire ate charang bana lam cho sa ka manya mashin ba amabagu khamla isa apam mazu na shibalong ba charang ba kyani se jano ba ate yo yutsi tangkidana amla chalile ate go hiriya apam ni da sa Sarang bakyang ka tang aning se ko ati chamala jare. Chanye lang isa de bekya ki kya kyona. Sarang ba yu ka tu chandano ko isa abam hatsaba sarang ba yu kuna isa abam amuano chano yo yutsi dangkidana zalile. Chanye July 3 ki adela isa hiba gang hajar anyaba magiba kadu gang nyamo asyong ba kuro ko adela nyamo akyuba hiba gang changano ba lile. Isa abam na bekha chani na madoza tangkidana akang chaing livano yutsia long di chano saramba yukadu isa de kimchino ila yusia za johan akhi thare ar thare chanya isa yo dex za chano da in ar thangela na thare da shi isa de kino Gospel John chapter 10 verses 7 through 10 isa de saramba yuheda kire achocha Abina anyebusa yocho inanarade yutsaza yore isan tratri imangu rora atamo afara ko fakoradi ta santina are yumani I tratri sana I kuzaroro abi kamchono abi zaroli chadulino ko suyoncha nguno afarana afano Mabseno, amabseno, ko sanya janong du rore. Nara akang aching usono I rocho. Nara akang aching usono Jesu Krista rocho. Hitsara ba yu lile. Hiba Bible cha jage ba akang aching ningdang isade bekya ki kya kyo na chondang yore. Akang ko yo kang la asacho de akang matsire. Kairi akang liro hatsari de za akang ko tsire ta ade se isa na khadbi lam ting kan la isa akang linu ko le but still we can be dead isa za asacho ko yono mi alang karali le asacho karade mi akang ko yono ba alang karali le adaza za zara ba you adazana baba lana tra li rabai aje ko hiba zara ba you tra ba za akolang shang be khala na tra choi ta chenye isa de hatsaba atraba yu akang chana isa yola lile atsego isa akang chanye asachoe go yonomi alang karala la lile atsa isa na chenye lang isa lamthi makala isa yutsridia tong anmala ma ka isa shuzala akang hi chayin akang lile khali kamatyo isa akang hi yujeba akang ajin katula macha cheba asacho surola mi lirama ko lamting so ba bekha kadu na ko I isa abam na chanye la lamting so nyere akala akanya kadu mangu ba akang likhan la akala lungya ba kadu maliche kan la tuna salong makya hinasa masimakya chanye la yang zu ba yang ye zu yong ya hinasa long manya shomala la ba kadu li zu ting hachana salong manya ade sa tuna kadu mu chi ting hachana salong manya long makya du likhan la isa akang kadu za
hachala akang ajing khatu mangure ta akang ko yo khang la kai active chana liro ma china ma khang lungyan na ma khang la sa chi na li chenon ko ba amna na chin li ba ma khang la isayo shalanzi to shalanzi abam ma chinon ko ba akang ze khang la hachaba asala la ba li khang la ma khang masabal li khang la hachriya bam de cha akang ma khang isa la sikin la ba hospital la chana hi wade isa bam na mathele doctor dina thina api chinke rama ma chinge amasi la lab khang la ai atida shi akang abio heartbeat lile abio pulse shida du lile akang ko yore mama chi chenye anama tranye isa na thinde hachri shalang je khang la akang ko yo ba khatu lile ila chenye la isa na hiba akang ni da akang chin ni da thap da de isa apam na zin tin no ba khatu cha isa apam ila shiblong li ba ko tsara ba yu chi ya ra apam de a zin tin ba khatu cha na ko I yu che ba akang khatu ma ro are we still alive active khatu ma ko hacha lam tin so nyre real sense la akang ko yo ba cha ani se jo na li ba hidari de cha akang ko yo che ba being grateful apart de kanyare ani se janong ko ba lab cho ke mathe ba ma khan la apara chong cha tu na mathe ba apara ma che ba cha che ba challenges ti accept cha ko ba ma khan isa na thi me khan la be kya pam la develop cha ba tu khai ba ma ji bali ro ha cha de akang ko ma chi re puthi srana akang living things akang ko yo ba ti cha khai atwa mi la na sro ro ma khan la khai apio asikun germinate chana suroro ma khan la khai azada yo choroi shap che ko na charo soro hazri de cha akang ko yore ko buddhisrna yo cho ba isa ngure je ko nyamo maku isa yo akang develop cha ba khatu ma likhan la asusu du likhan la hazati akang ko yo no ba cha ai ki alam thinong khatu ko isa akang la akang ajing khatu ma che ba lino ba zri cha khata atong de ma kha apar jong jong chana pam machi ting che ba ma khan la yo che ba isa akang ni da mathe lino ba ma khan la isa yo life a meaningful life akang li ba ami khadu cha mathe na ami li ba akang khadu li ro ma li ro hachri ya pam cha atong de li le ko nat tu li ro hachana na ko ching li ba contentment ma khan la satisfaction tu na ching li ro tu li ro hachana long kya na li ba khadu mathe khan la hachate cha akang ko yo che ba khadu li le je ko hila isana akang jini da study chana bade hila nyakaduna akira atrara nyakaduna ma kan la abi pastor kaduna trana li ba steve bon na yo ba cha bible la akang ni da la asang yo re ko yo na li le isa apam na mathele isa apam na cha tong bi deal chare isa na ngi chele ta nge ala ngi che nong ba chenge la in da iba point asang hi khat bi review chana jinyare ko ni chara karana point manga da shi isa akang ni da yo na li le akang achin akang cha hiri le no sada le ko yo ba tong li le da nge iba point asang hi kada atong de the first akang isa akang achin li no ba cha akhudi ba isa yo biological life adamilana na masubal liba shuta afa akang hi li no ba ko cha isa na think on every living creatures ma ka every living things akang li ba di gong na chanong ko le sin dong li dong chanong ko le ara pam zuba yong ba lang khar zure ara nyepong khere oxygen ba ba khere hiria pam kheba akang li choba isana mathele ko hiri khatoi biological life living akang li ro hiria pam nyamong khatu asaba maton aje ko akang achingla akudi ba cha isayo afa hipa akang hitsa khadang chana lino ba khadang atong de khatu isana ngure anyu ba ila define about a form of life in spiritually amla akani da bible la ko de sana timothy chona jisu krista cha yuziba ko sara shuza akala na thali amna kechoko nicodemus se john akhya sala na anyebiu surono ni da thali amla surono ba yocho ba hatsa isana mathele amla anyebiu roba born again experience jisu krista kechoba ko hatsa apatuna ma da true faith yutzikuna iba jisu krista
kechonong ba ko asang ba isa yo akang ajing la linong ba kaduza life that is eternal life machang ka ba akang zara ba na kai Jesu Christa ko isa kyang checho hazaba the gift of God's grace zara bara achoma hiba achoma kadu isa kyang isa manyi malang be choba ko hazaba akang uradi machang ka ba akang along di kadula isa lili Ajego ni cara akang kadula kode abi biological life akang kaduliro abi spiritual life anmala akang sheta liro asaula tsara bara machanga ba yangli akang eternal life kai akang along ti aching liro hatsaba kode combine sarana that is the fullness of life akang aching ko kaducha hatse ko yochoba ajego hila isa na themate chakhala hipa akang aching kadu kanong ba cha isa human ni cara akan liba kadu longkyana longyam la liba chana akake machacho isana thingshere anacha atolde ba ko tsara ba anana anala anyabu suroba yutsredi krista de akedala isa hiro shiroda ba fellowship shirodana kedana tsara ba jingde linoba hacha kada atonde hila isana kode themate chona hiba akan achin ko yoba cha ni cara kadu kutsi Maka akali ta china zuzara isana kenya chua chera zara kengura zara isana kenya chua apam akibala aza charo choba hiri ka kyoli chotana maka la tu kenya ro zari apam mu chotana akan achin ko yo chenong ba haza isa kodi themate chona bible na haza isa de mayo che sore ta akan achin ko yo ba cha hila isana themate chakala nyakatu tu samalinye alimi shuzala ailami fasurola linge akan achin ko yoche ba kadu ila isana ki waka isana kode ila tsanya ba mangala za thingrana isa ki waka lami hiba Christ is all ko yona lile Krista ta apam ko hiba kila isana yutse za ki bakala chomir kula izatu cho ashira ko ilam khase ailam na china lileng da atachi ko kanya thona Rodo da de na tsingting cho na tu khala na kanya li ro re chomila re ilam se ra bai chungcha ra bai rodo se akan li ra bai na tu ko kanya li ro ko yo de isa khila yo cho roi abagena la ling cho Krista tu za apam sado ji ba de za ya cho azara tha do yab jo cho jisuna ji cho yin abi kanya na manyo na ngo cho ko abina Abi masih tercode, laling cho Krista zapam. Asabab kya kadu madonye Christ is all. Krista zapam koyo choba. Krista yang rong, oh chinge rong. Awatsu amna yoreng, akhim dana zileng. Naramani masajano. Abi maina na kya jano. Tuno apam Krista. Iba kila yo choroisa. Akan ajing koyo ba kaduta. Alimi gutsi. Atang bi tangchi ka kyo li chona akan achin ko mayo cheba isana hila ko de thina azadangure achego hila isana akan achin ko thinkala hila how can makan le isa ni jara akan kaduza kataba hiba akan achin kadue ko yo cheno ina la asan yo no ko hiba la asan za isa bom na lede yuchi na liba kata amala makan la amala lile lede tangchire tanye adesa hatsari subject amalala lile bekya bala adesa hiriyo connection za kata obden chano hatsari isana chanram ba yula chanda bano achego how can we have this abundant life makala life of fullness aching akansa isa akanla kata lino ila johan shedia khi threla isana kibala chanram ba yula isana kadungure jisuna yukida baba bichina isane ikuzarorati ara akangunong ko yoba bekya farisiradina mangichecho hiba johana khitrela yona lile azego ara the kutrela abine thali chiza chilina abine hiba yukida bichiba jama dange direct khatu abine yochoba itratri sana ikuzaroro abikamchono abizaroli ko chetuli ko suyoncha nguno afarana afanu amopseno ko chanya jano drore ta inara akan achin jano e rochoe ba saramba yula yona lile akudi ba isa akan achin lino ba cha we need to enter through Christ
who is the door I tradi ko liba hachaba tradi khuza tu chodu jana hiba Jesu Christa de akang aching unong ba cha hila isa nangure ko sarana hiba akang aching zanguro ara zaroli chatuli rachino gore achiba be khala I shaja mai re football sang cricket sang kadang longpi na TV la roba apam thing re atasi the European Cup Copa America mathiba apam cha masi jo na thing ko ade se chenge lam cricket shaja li le acha be kha ngo thing no ba acha da lam thing ya ba acha na longpi li ba be kha ko de do nyamong khatul imi stadium la bara shaja ba hi cha hida ba TV la ma dang ye stadium la bam ba thing no na ko acha iyo dream khatui Ajego ajiba bekhala I Visakhapatnam la kiya de Visakhapatnam la South Africa India ra cricket shajara bai ajego ira achung ra khaduna na ba ira bathino ba thongche ko kanya se na ko stadium la matra rang ba pomra bai tangye hachala klang khatu ira rimanyam ba lang khatu licho ko rimanyam ba lang khatu cha hachaba stadium la takam la azar khatu anya ra licho ko hachaba stadium la takam nya ba cha hazaba college la kichoba azara katulile ko hazaba azara ba chana ira achung ba ira sako ba jai nara ro khang le hida du ru nara tu anga ma kheba hida za tu sono stadium la za pam sono ko he ko ira ba ko abina kanya se ne stadium la za no za du ba cricket sha ja jo za thin ya ra ba yang lo la ba chen ya ra ba ta yang lo la cha tu de khela dikat zama bi khang la pamlin sa ra ba Pamle, team pamle, tanye la siking la, kya shang kadu malina, hatsing yamo cricket match thinga choy. Ila listen kadu isan ngubaza, Krista ku zeroba, hatsaba chaku apara analona roba zala, voliroli no aching matachi noe. Ticket mabiba stadium la, nya kadu na malaja chojing zeroba ramala, team pam ko atilam bache zino zala, tumatano mi ko le khali. Voliroli no aching zala, ticket kela mazira ba. Jesu Christa isa akang la hiba tradi kuna Jesu Christa kuna isa akang la experience matakang la na Christian ataka tu sanong kole I Christian ataka tu sanong kole tang kita na zale khela sanong kole samra ba yu zale kira sanong kole ta ai ki ta to nge ba khatu a jing khatu zala machache ba isa akang la li le ajego hiba akang a jing dang Jesu Christa se tradi liro api khudu za tu no ba ko sara cha kuna YouTube channel lana ko YouTube trati lana zaturana arala zatuno charono apumla ko khanya bana apini da ayadi ba malino saramba yula isate yona lile isa apamna cha anyi cheba khadu anyula isa aka aching linoni da Jesus Christa cha abiding in Christ Christa cha rakena linoba Johan 3 manga ara mangala ara khadula na khiwa khala saramba yula isana lede yuchina lile ila yoba cha isha kusi verse 5 ara mangala yoba cha ko naraja achingzai sa icha maliro ko I apicha maliro arana asimasi che imaze ba arana tu samangu che ko kadang ji jana John akhi thre manga ara mangala Jesu Chrisana hibayu yonali choba isa aka aching chano ni da isa yutsira kadutsa Jesu Christa cha raki in the lino stale how do we abide in Christ how can we abide in Christ Christa de kadara ke lino hatsa in the bekha ba sermon ba ga chino hatsa in the chengelang hatsa ba subject la mawano ta isa aka Christa cha raki na libaduna hatsa ba raki liba khudutsana achingza cha asia cha sino kono muchi abam cha muchi cheno ajego kaiba shuza akang la duliro hachaba akang zala circumstances na control sano chengi alimi kinya bung turoro hachaba kinya bung la du yutsere ko yono tangi Christa cha unless we abide in him Christa cha isa ra ke malikala isa yutsere ro itano tangi isa akang za anana na bala malino tangi circumstances environment situation na no Tusro madoro election be kya kadro kala election la kada hatala tu zaramba mi na chobe tangkhida na no mi na chobe ba araki chona election la zora chiba kadu gambe no exam kadro kala hatala fanu dije be no maka chi kadu no cha kala hatala yuje ma cho kuchi lang chobe no anna na mana so kala zaramba yo cha Christa cha
a bite sa dream na maya ba ngi zara kadula circumstances na control sano ko the difference between the spiritual life and the human ma carnal yo theme te chakala amna na ching liba akon aching liba ngi zara chala hipa the fullness of life akon aching liba ngi zara kaducha chara ba krista cha raki lino ko hipa raki na liba chala amna na control sano suro amachala sa control sano achala sa control sano alongri bekhala sa krista de alongri apam chonda de alongri mi apam chombe no krista na lana no ko asong la isa akon aching katuni da amna na ching lino ba to be filled with the Holy Spirit amna isa cha keno ba yoma but being filled ching na lino ba ko how do we be filled with the Holy Spirit amna na kada ching lino has a sermon ba chano in a bekha bala chino tanye hila isa de yonya ba cha hila Ephesians akhi manga ara treke in isa de kino Ephesians akhi manga ara treke Ephesians chapter 5 verse 18 la yona lileng nara account tu chanya chapa yungkha na tamacha hatsamali amna na chin ling ko yona lile hila charamba amna ko yungkha anya cha tula na hero milada thingcho ina angi cheba ka dro ba cha ko de ni chara ka tu yungkha na machara na abi akala ashaba male abina tu chonya ro chodro bai he did so many crazy things amati matang choming uchero bai la ya la yap chodro bai parna manyo thino malam thi yungkha na ko de machana ni chara ka tu cha atsroi crazy abina uchinge cho apam tu sa second thought mi maliba uchi be ba khaduli re tsura bara amna na isa za macha so ko de amna na machara na ko de amna na isa za jira na hazada de tsura ba ni da aka apam sa nana alimi shu za mi kadbila malam thim ba tsura ba ni da uchino ba be kha chano ba charo be no ba ajego isa na hi ba amna masa jin li no ba za khada adon de kaynya mo jisu krista ke chocho na kaynya mo tina chenge la dina badong ba jisu krista ze tsinrai ko ke choba isa kila bab diro hazaba nyamo isa amna masa ke choba ka dulile ta amna masa ke choba ko amna na jingba anyami lamba ba lile ke choba ka du amna na jingba ka du tanye akon achini don chala hipa amna na isa chin lino ba chadare ko amna na chin liba yo isa na ko de thina galatia akhi manga arama ke pa nyala chana thingkhala the fruit of the Holy Spirit love joy peace patience kindness goodness faithfulness self control zari isa na hiri khadang chi jangu na lile amai akanya yoncha atachi konlia cha achangala abarjang sa ra se ba anda sit to kudashi lile ko de anda na isa chingli na hili na isa malampha gono ko hachana isa akala zara ba ni ta yuzi chano ba zara ba ni da uchi allah ka tu charo khala hachani da akon be kya tong chano ba chenye I guima li chola tu ma danye longkem down li chola sa ka nya li sanya ra cha ko digera di digela ra dia tu malidana longkem la sa digero ko ela saro digera digela dia tong shirda ro re krista li choni da uchi nyake kara sada kara ma to de digera kara ka yong be kya ma che ra bai re digela ra kara agayo be kya chanyela langka tu ma ba chanyela office ma ba atua de sai kula kuchi ka tu emergency li le re ade sa zitu hai zuara ka tu atha to le ra ai ke be cho ma cha za tu ade sa hai kula shiro ro no li le excuses because you are not filled with the Holy Spirit anna machinda shi we will make so many excuses to excuse ro be no time tang kita no be kya ma le re kam deo chenye isa live streaming chaya ba akabe da shi la ni zara ro re ba ma ya da shi na tin ya le abara isa hajar jungli le isa sandam church la ade isa hela shibalom bomba ni zara ro re yo shi ina digelang kicho ba achana ade isa chado yi tin bom le ta ni na li ba be kya kam deo kundang khadu mobile la live streaming tin bom no mi be kya ma li ra bai re zara ba yo aza cha ni no mi be kya ma li ra bai re why because you and I are not filled with the Holy Spirit anna machin raza zara yu ni no be kamale zara ni da amaba ku ya ro no ba za be kama charo ra bai re be kya pam cha apa apio along pi priorities abalile I kenya ba za abalile hatsa ko nei riya pam mangu chi che cho ba
isa na tingkala hiriya pam kuna bekha ma cheba excuses no time I have no time Bible kino ai manusro ba office wa na Bible kino bekha mangurere tangkhidana family ola kino da manuro palam na zama to ya pere tangkhidana bekha ma kechere tsara ba amna isa ma jingda shi excuses a to ma dono auradia to na ula tangkhidana no zida de atana na bandare kya sa ko tumado tuno amna na ma chinra za tangkhidana ni na khada long pino amna na ma chinra za tsara ba yu aza cha ni bam no ba za ka ta amago no chano ina long dire isa ba lockdown bekha la digera dina mali dana tsara ba yu audio la record sa ko mathe ko sunday dila YouTube galaba zada mathe ko tsara ba amna long phi na chin na li dina la hiriya pam changi na kula amwa no ngupali no e balong dire tanye kamade o kharala khat bimi tu yo chona mi manyi thimba nyamu makhu isa SPLK group anyali le 1 2 hatsala khado bi message ro na zere se ignore sa ba mi atong li nong ko le isa akang la amna na chinong ba khada atong de je go chenge la ila ine isa de yo nya ba cha achang ka la isa apam na hiba aching thing ba asang are we by the door Krista saliro apilang la na isa yuche ba malio ni zara truna we may claim to be in Christ through Christ Krista khune ko isa na yono sakole ko yuche ba na Krista khuna rocho chaka e Krista khuna yuche ba rocho chaka anyu ba aching thing ba are we abiding in Christ Krista la isa rage ba hatsaba yuche Tradrila, Jesu Christa sa tradriliro, abikuna zero choba, yutsira ataka to takala, isa Christa de rage malio, isana lamtinong ba. Ko hatsaba, rage lile ko yonye, chanye alimi circumstances, alimi kinyabong, alimi tsuwa yuwa, atraring, alimi sana, alimi asara, hiri na yo akambata, yo akambata, hatsaba circumstances la, nana chiso bataka, ina chiso balikala, still, isa, atsing ba, katulile. Ko isa alam thino ka dulile ko achanga cha isa amna na chin na malyo amna na chin likhala na along phi sarambani da bekha apum chano long phi dulino tu yorana kanya tu muchino hiriya bam no lam khache wale no eze ko chenge la isa de chanda nya ba ine yo choroi saramba de Krista de khadara ge lino has a subject by bekha bala saramba yu chanda wano amna na khada chin lino has a subject by bekha bala isa choda wano ta akudiba Krista kurono chala isa yutsiriti apam hiba Krista khachocho kuna robali racha isa dela cha yono male achala mayutsiriti de Jesu Krista mayucherati de sara bara akam cho yusi yoba message gospel ba chalile ta isa ni da alam thino ba cha are we abiding in Christ are we filled with the Holy Spirit that is the main questions that we have today chenge isa de jingthinya ba cha chalile Naje ko chanye la hiba you ka to ina yuchiro isa akang achin ka to chanong ni da hiri di requirement ka to lile isa pom ne hiri khechono Krista de amwano la akang achin liba yuchira ka to chanong hiba chanram ba yuko ne sa de chandare chanram ba na mowa chang isa de tangke dana na hiba thapche zikaron mowa chaba chanram na maya chomani da na ning sire na tsuru jisu Krista ira akang chenguno ning da Nana account choba lile. Hipa tradi ku zarorati yutsrati katuliro abam nindana kyani se chare abadongba hiba yuwa yuchide kara Krista ku mazaro cheba nitsara kara likala abadongba Jesu Krista se tradi liro abiku zaro nomba netsara bana drong abadongba kado yutsra Iramanga machong bekha pam ating la bede abadongba naning da akam ma cheba yutsra kharadu salirma chanya la hiba saramba yu hikuna abadongba nana mawa chana hallelujah abadongba Kristana malampa chinaliba anana malampa liba nyitsara ning da kadoi alonyam no hiba akam achin khachoba amwa no la libano net saramba na trona Iba na kina yu atani na kyani se chare kado iba masaba gukam la roko na na mawachang kado live streaming la balu gukam la ne ba yu yuchiko ara kandi
คริสต์ละอากองอาจิงกอนงนั่นน่ะมัวจงนะฮีชีนั่นน่ะคำโชลานะโชในขังอันนี้เสโชจิสุนิลาต้องคิดอนอะไรว่าได้ยาบมนั่นน่ะลำโชยดูชางอาเมนอูวาอิราปาลุกุยังมาวาเทมาวาจา阿宁悄悄，起有阿扎，这一人那么一送，阿门。咱让把那阿爸们知道莫讲。